malo zabaviti i napraviti eksperiment koji se zove lava lampa. Za eksperiment nam je potrebna flaša ili čaša, boja, voda, ulje, šumeća tableta. Boju ćemo staviti u vodu. Zatim ulje. I sada šumeća tableta. Ovim kratkim, ali veoma poučnim eksperimentom odgovorili smo na 2 pitanja. I to, kako se stvaraju mjehurići u boci? Zašto se ulje, voda i boja za hranu ne pomiješaju? Boja se miješa s vodom, ali se ne miješa s uljem. Kako to? Jednostavno, radi se o polaritetu. Boje su sačinjene od polarnih molekula, pa se miješaju samo s drugim polarnim molekulama. U našem slučaju s vodom. Možemo zaključiti da se isto otapa ili miješa s istim. Znači, polarne molekule će se miješati s drugim polarnim molekulama, a nepolarne molekule će se miješati s drugim nepolarnim molekulama. Ako se sjećate da je voda polarna molekula, sve što možemo u njoj otopiti, poput soli ili šećera, također mora biti polarna molekula. Sve što se otapa u ulju, nepolarno je. Šumeće tablete sadržavaju sodu bikarbonu i limunsku kiselinu. Kada se pomiješaju s vodom, otpušta se ugljični dioksid, koji vidimo kao mjehuriće u vodi.